Sanibonani guys, igama unqabile niphathele amanqampunqampu kuzokwenzeka kwi-homecoming ngeviki elilandelayo. Kuveziwe ukuthi uShobane-ke uzobe sethatha amabombo akhe wabhekisele eJoburg ngoba phela njengoba nje umusa esibanjiwe kade eqile ejele, usezobona ukuthi hhayi sengathi uma wakhe uphephile. Siyakhumbula-ke guys ukuthi wayeshilo ukuthi angeke aphindele eJoburg until lo mgelekeqilo abanjwe lo wakhomba uma wakhe ngepeni emqaleni. Hhayi-ke uSifiso-ke this week uke wayenza-ke indima yakhe yokuba yiphoyisa, wamgcina emtholile-ke lo mlisa eseqile ejele. Manje njengoba eseboshiwe-ke uShobane uzobe sethi-ke hhayi uyahamba ubuyela eJoburg. Manje-ke ukubuyela kwakhe eJoburg kuyinkinga ngoba phela bekade sibona engathi uZethu yena naye bobabili bazolungisa izinto. NoZethu-ke waba namathemba ebona ukuthi uShobane use-friendly kuyena. UZethu-ke kuvezwe ukuthi uzothi angisasali-ke nami ngiyakulandela, ahambe naye-ke uShobane. Kanti uzothi uma efika lapha eJoburg athole ukuthi uShobane usenenye intombi ebese-ke ashaye isitini untombomo. Guys, siyakhumbula-ke ukuthi iqala nje i-homecoming, uSifiso wakwaba nje nentombazane ayifunelayo ayibiza ngesithandwa sakhe, then kwiqiqi nanguZethu usiyaqhamuka. Ngathi le ntombi nje indala kade nje yaziwa ukuthi kaShobane, ngathi ubhuti bekade embacambile eshaya ngapha nangapha. Manje-ke mase ethola lokho-ke uZethu uzobonakala engathi ubethrayiwe ugirl, abone sengathi sonke lesi sikhathi bekade kudlalwa ngayo. Okubuhlungu kunako konke-ke guys ukuthi nangapha-ke okuhambeni uSifiso engathi izinto phakathi kwakhe naye ayisahambi neze kahle. Hhayi akamnyanyeli okokuthi akube kuhle ubhuti, hhayi akafuni ngisho ukumbheka emehlweni. Hhayi-ke siyazi futhi isizathu salokho ukuthi siphi. Ugirl wathi nje yena angeke aze akwazi ukungena esithenjini. Lokho-ke kwenza ukuthi uSifiso-ke wathukuthela wagana unwabu ngoba yena wayengamfuni njengentombi, wayemfuna njengonkosikazi. Guys, kunzima. Akupheli-ke lapho guys, kuphinde kwaveza-ke ukuthi kuzoba khona ukudutshulwana okubi laphaya endaweni yase-Okhambeni, kanti izobe involve uVusi. uVusi-ke siyazi guys ukuthi uwumfowabo kaSifiso. Siyazi-ke futhi uSifiso ukuthi uyiphoyisa. Engifuna ukwazi ukuthi kazi uzowenza njani-ke uSifiso, uzoba yini nawo amandla ukuthi agcine bamba umfowabo amfaka ejele, njengoba wehlezi eshumayela ivangeli lokuthi aphume ey'ntweni ey'ngalunganga ayiphathi kahle. Manje-ke mase eba involved kwi-shooting, kaze uzoba naso yini isibindi sokuthi-ke athathe ingane yakubo encane ayivalele ejele, enze umsebenzi wakhe angathi eyi kodwa lo owegazi, eyi kodwa lo umfowethu. Yeyi guys, izinto ezenziwa abantwana kodwa zibuye zifakane ogibeni. Akupheli-ke lapho guys, kuphinde kwavezwa-ke ukuthi isimo sikababa kaZethu sizobe sesiyashuba-ke manje kakhulu kunakuqala. Siyakhumbula-ke ukuthi uke wakuphatha ukugula okunzima guys ubaba uHlongwane, kanti-ke uZethu belokhu emtshela ukuthi akaye eklinikhi athathe i-medication, kodwa bekade ethi yena imbiza kaSifiso izomsiza, imbiza kaSifiso izomsiza. And imsizile-ke imbiza ngoba nakho phela ubengcono isikhashana, kodwa-ke ngathi-ke izinto esazophinda ibheke phansi, ebese uZethu ayasho ukuthi ngakutshela baba ukuthi hamba esibhedlela, hamba eklinikhi, ukhohlwe yilezi mbiza ongazi nanokuthi ixutshwe nani, olokuyisebenzisa uthi wena hey kaSifiso futhi uyayithemba. Guys, sazi-ke ukuthi uzala nkomoni, kazi ubaba uHlongwane azovuleka namehlo akhe ekugcineni ebona ukuthi cha, umtholampilo nawo ubalulekile, angaloke njalo encika ey'nkambeni-ke zesiZulu. Aphela lapho-ke guys amanqampunqampu homecoming. Ningakhohlwa-ke na ukulandela amazwibela azoqala ngeviki elilandelayo ngoMsombuluko kuze kube uLwesithathu. Ningakhohlwa nokusubscribe ne-like and comment. Until next time, bye.